그리스도인의 전도 생활에 대해서 같이 배워볼 텐데요. За өнөөдөр Христэд итгэж хүний сайн мэдээ тарааж амьдрах тухай сурах гэж 다음 байна. 주에 우리 За 기도하겠습니다. хамтдаа төр залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 주님 감사합니다. Биднийг хайрладаг эзэн минь танд баярлалаа. 오늘 또 안디옥 학교로 또 같이 교제할 수 있게 해주시고 Өнөөдөр Антиох сургуулиар хамтдаа нөхөрлөхөөр болгосон мөлий. 특별히 또 전도에 대해서 말씀을 통해 배워보려고 합니다. Мөн ялангуяа өнөөдөр сайн мэдээний тухай хамтдаа үгээ суралцах гэж байна. 말씀을 잘 깨달을 수 있도록 도와주시고 Бурхан таны үгийг сайн ухаарч чадхад туслаарай. 또 이 말씀대로 행할 수 있는 힘도 하나님 주시기를 원합니다. Мөн үгийн тань дагуу үйлдэж чадах хүчийг та өгөөрэй. 오늘 모든 이 시간을 주님께 의지하며 Өнөөдрийн бүхий л цагийг эзэн танд даатхан 예수님 이름으로 기도했습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 자, 오늘 성경 마태복음 9장 같이 보겠습니다. За Библийн Матай 9-р бүлгээс харъя. 예, 마태복음 9장 Матай 9-р бүлэг 예, 35절부터 38절 말씀 35-аас 38 дугаар ишлэл. 신약성경 За шинэ гэрээ Матай ном. 예, 같이 찾았으면 함께 읽도록 하겠습니다. За 35-аас 38-ыг олсон бол хамт уншийе. Есүс нийт хот тосголоор явж синагогуудад зааж хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж бүх төрлийн өвчин эмгэгийг эдгэж байлаа. Хүмүүсийг хараад тэр өрөвдөжээ. Учир нь тэд хончингүй хонь мэт хаягдан туйлдсан байлаа. Тэгээд тэр шавнартаа хэлэхдээ ургац ариунч ажилчид цөөн байна. Тиймээс ургацтаа ажилчид явуулахыг ургацын эзнээс гуйцгаа гэв. 자, 그리스도인의 전도 생활에 대해서 오늘 같은 그 말씀을 한번 배워보겠습니다. За Христэд итгэж хүний сайн мэдээ тарааж амьдрах тухай за энэ үгээс хамтдаа суралцъя. 여기 마태복음 9장에는 예수님이 왜 이 세상에 오셨는지 또 그리고 전도하시는 것에 대해서 기록되어 있습니다. Матай 9-р бүлэг дээр Есүс энэ хорвоо дээр яагаад ирсэн, мөн яагаад сайн мэдээ тараах ёстой гэдэг тухай хэлсэн байна. 이제 예수님께서 모든 성과 시골에 다니면서 가르치시고 천국의 복음을 전했다라고 기록되어 있습니다. Есүс нийт хот тосгодоор явж зааж сайн мэдээг тунхаглаж байсан гэж байна. 또 그리고 육신의 여러 가지 어려움들, 병이나 또 귀신을 또 쫓아내시기도 하셨는데 За мөн махбодын олон өвчин эмгэг мөн чөтгөр сүнсийг хөөж байсан. 처음에 이렇게 예수님 당시에는 이 신약 성경이 기록이 없었잖아요. За Есүсийн амьдарч байсан тухайн цаг үед шинэ гэрээ хараахан бичигдээгүй байсан 자, тийм ээ. 그래서 사람들이 믿을 만한 표적이나 기적들을 이렇게 원하는 또 때이기도 했습니다. Тийм болохоор хүмүүс тийм ээ одоо тэмдэг гайхамшиг хүсэж байсан байна. 자, 그래서 이렇게 그 병을 낫게 해주시면서 이제 하나님의 나라, 하나님의 말씀에 관심을 갖게 하신 겁니다. За тийм болохоор тэмдэг гайхамшигыг үзүүлэнгээ бурхны хаанчлал бурхны үгэнд анхааруулахыг хүссэн. 자, 이 순서가 바뀌면 안 됩니다. За тийс дараал нь солигдож болохгүй. 자, 먼저는 하나님의 나라, 그 영혼의 이제 문제가 먼저고, За эхлээд бурхны улс, бурхны хаанчлал дээр сүнс нэгдүгээрт байна. 그 다음에 이 육신의 문제, 육신의 것들을 이렇게 그 순서라고 이야기할 수 있습니다. За түүний дараагийнх нь махбодын асуудал байх юм аа. 자, 근데 지금도 이런 일들이 있어요. 정말 어려운 나라, 이렇게 의료가 병원이나 의사가 없는 나라들은 이렇게 그 말씀을 전하는 사람들이 그 기도하다가 사람들 병이 낫기도 하고 기적들이 일어나기도 합니다. За одоо ч гэсэндээ яг тийм газрууд байдаг тийм ээ. Эмнэлэг домлоо, эмч байхгүй газар одоо хүмүүс тийм ээ тэр хүм газруудын төлөө залбираад өвчин минь идэгдэг тийм зүйлүүд байдаг. 한국도 Солонгос ч 처음에 гэсэндээ 이렇게 선교사들이 오고 이 성경이 들어왔을 때 복음이 전해질 때 가장 가난한 나라 중에 하나였는데 анх сайн мэдээ тараагч хурж ирээ, сайн мэдээ орж ирэх үед маш ядуу буурай улс байсан. 한국이 Солонгос улс. 자, 그래서 Тэгээд 이 선교사들 중에 그 의사들이 많이 있었고요. нөгөө сайн мэдээ тараагч нар дунд эмч хүмүүс их байсан. 선교사로 오려면 의사여야 선교사로 올 수 있었던 때도 있었어요. Тэгэхээр сайн мэдээ тараагчаар ирья гэвэл эмч болж байж, эмч байж ирэх боломжтой тийм үеч байсан байна. 왜냐하면 가난한 나라에 의사나 병원이 없는 나라에 복음을 전하기 위해서 그 병을 치료해주고 이 말씀 듣게 해줘야 될 때도 있었다는 뜻입니다. Яг тэгэхээр тэр ядуу буурай улс оронд эмнэлэг байхгүй, эмч байхгүй газар очиж түүгээр дамжуулан сайн мэдээ тараахын тулд байна. 자, 근데 어떤 병은 의사들이 고칠 수 없는 병들도 있잖아요. За зарим нэг өвчний хувьд эмчнэр хүртэл эмчлэг аргагүй өвчин байдаг. 그렇죠. Тийм ээ. 그러니까 그 선교사들이 그 병자를 위해서 기도해 줬는데 그 병이 나은 겁니다. Гэтэл сайн мэдээ тараагч тэр хүний өвчний төлөө залбирсан чинь өвчин идэгдэг. 그러니까 놀라운 일이잖아요. Тэр бол гайхамшиг шүү дээ, тийм ээ. 그러니까 한국 사람들이 가난한 병자들이 다 교회로 왔어요. Тэгтэл нөө Солонгос тийм ээ ядуу байсан өвчтэй хүмүүс бүгдээрээ сүмд ирсэн ба. 네, 의사도 있었고 За эмчч байсан. 미국에서 온 그 파란 눈에 그 노란 머리에 외국인 의사들이 있으니까. Америка сайн мэдээ тараахаар ирсэн цэнхэрнүүдтэй шар толгойтой одоо тийм эмчнэр сайн мэдээ тараагчаар ирсэн. 그리고 이제 그 선교사들이 기도해주고 병이 낫기도 하니까. Тэгээд тэрхүү сайн мэдээ тараагч нар маань одоо залбирсан чинь өвчин 처음에 идсэн. 한국에 전도될 때 이 말씀이 많이 전해지기보다 교회 가면 병이 낫는다 이런 그런 그 인식들이 있어가지고. За анх Солонгос сайн мэдээ орж ирэх үед одоо үгэнд итгэсэн гэхээсээ илүү одоо өвчин эдгийн гэсэн талаас нь хүмүүс очиж цугладаг 근데 байсан. 중요한 건 뭐예요?
뭐예요? Гэтэ хамгийн чухал нь юу 그 вэ? 한국 사람들이 그 영혼이 구원받고 За солонгосчуудын сүнс 그죠. аврагдаад. 이 소망 없는 세상이 아니라 천국을 바라보게 하는 게 선교사들의 일이었잖아요. За энэ найдваргүй энэ ертөнцийг харах биш, харин мөнхийн диваажийг харах нь одоо сайн мэдээ тараагч нарын зорилго. 자, 근데 사람들은 교회 가면 돈 벌고 건강해지고 병이 낫고 이렇게 오해하게 된 Харин 거예요. хүмүүс удахдаа сүмд очих юм бол мөнгө төгрөг олж хураана, ирүүлж амьдрал авах сайжирна гэж буруу ойлгосон байна. 자, 2000년 전에 예수님 오셨을 때도 그랬습니다. 2000 жилийн өмнө Есүс ирэхэд ч гэсэндээ тийм 예수님이 байсан. 병자 고치고 За Есүс өвчтэй хүнийг идвэж 오병이어로 이렇게 5천 명을 먹이고 하니까 5 талаа 2 засаар 50000 хүнийг 막 хоолуулсан. 사람들이 막 엄청 모였잖아요. Тэгмэгцэн тийм ээ олон хүмүүс Есүс дээр цугладаг байсан тийм ээ. 천국에 대해서 말하고 За тэгэл диваажингийн тухай, 회개하라고 말하고 гимшлийн тухай хэлсэн 그 чинь 사람들이 다 떠나잖아요. хүмүүс бүгдээрээ яваад өгдөг. 왜요? Яагаад вэ? 사람들이 영혼에 관심이 없었던 겁니다. Хүмүүс сүнсэндээ ямар ч анхаараагүй гэсэн. 지금도 그런 모습들이 있습니다. Одоо ч гэсэндээ тийм дүр төрх байгаа. 제가 전에도 그 홉대에서 전도할 때 이런 일들이 많이 있었어요. За өмнө нь ховдод сайн мэдээ тарааж явах үед бас олон ийм хэрэг болж байсан. 아픈 사람들이 그 교회에 찾아오기도 За өвчтэй 했었습니다. зовлонтой хүмүүс сүм дээр их зорж ирдэг байсан. 아이고 이가 아파요 하고 아침에 일찍 찾아왔어요. Гөр өглөө эрт нэг хүн шүд өвдөд байна гэж ирсэн. 왜요? 왜 오셨지? Ууя яагаад ирсэн бэ гэж асуусан. 여기 좀 기도해 주세요. Тэгэхээр энд нэг залбираад өгөөч гэдгсэн байгаа. 제가 기도해 줬어요. Би залбирж өгсөн байна. 그리고 이 치과 병원에 꼭 가셔요 얘기했어요. За тэгээд та заавал шүдний имлэг очоорой гэж хэлсэн. 그렇잖아요. Үгүй тийм биз дээ. 예. 이제 제가 이제 기도해 줄 수 있지만 Би залбирж өгч чадах ч 그 гэсэндээ. 사람 병이 낫기 위해서 기도해 줄 수 Тэр 있지만 хүний өвчөө эдгэрхийн төлөө залбирч чадна. 제가 홉대에 간 이유는 뭡니까? Миний ховдод очисон шалтгаан юу вэ? 정말 그 구원받지 못한 사람이 Аврагдаж чадаагүй 그쵸. байгаа хүн. 예, 구원받는 게 먼저고 Аврагдаасаа гэсэн 이 үг. 병은 나서도 또 다른 병 걸릴 수 있잖아요. За энэ өвчин эдгэрсэн чинь дахиад өөр өвчин тусчиж болно шүү дээ 그렇죠? хүн тийм ээ. 뭐 이가 아팠다가 За шүдэн өвдөж байгаа. 허리가 아팠다가 Морооныг өвдөөд, 무릎이 아팠다가 өвдгөн ч өвдөөд, 머리가 아팠다가 толгойн өвдөөд. 그때마다 기도해 줄 수 있지만 Тэр үе болгонд нь залбирч чаднаа. 단번에 Гэхдээ нэг мөсөн 구원받게 하는 건 그 нэг мөр аврагдуулах. 모든 문제보다도 더 중요하고 가장 빨리 해결해야 될 문제라고 말할 수 있습니다. Тэр энэ нь бусад бүх асуудлаас илүү хамгийн түрүүнд шийдвэрлэх ёстой гол 그 асуудал. 예수님도 За Есүс 그들 ч гэсэн 병을 고쳐줬지만 тэдгэрийн өвчнийг эдгээсэн. 정말 중요한 건 뭐였어요? За хамгийн чухал нь юу байсан? 정말 그 예수님이 그 영혼들 너무나 불쌍히 여겼다는 겁니다. Есүс тэдгээр хүмүүсийн сүнсийг өрөвцөн гэж байна. 그 목재 없는 양같이 고생하고 있다. Хончингөө хонь мэд хаягдан туйлдсан байлаа. 그렇잖아요. Тийм ээ? 정말 이 육신의 만족, 육신의 것들을 채워주는 목자가 아니라 Тэгэхээр махбодынхаа сэтгэл хангалуун байдал, махбодод нь эрэхтэй зүйлийг өгдөг хончин 그들의 биш. 영혼을 먹이고 Харин сүнсийг нь 잘 хоололдог, 지우고 таранхлуулдаг, 정말 그 푸른 초장으로 인도할 영혼의 목자를 ургамал ногоон газар руу удирддаг. 그들이 만나야 되는 거예요. Тийм хончинтойгоо тэд уулзах 예수님 хэрэгтэй. 자신을 선한 목자라고 소개합니다. Есүс өөрийгөө сайн хончин гэж хэлдэг. 선한 목자는 그 양들을 위해 목숨을 버린다고 했습니다. Сайн хончин нь хондийнхоо төлөө амиа өгдөгөө гэсэн. 왜요? Яагаад вэ? 정말 그 양을 사랑하니까. Тэр хонийг хайрладаг учраас. 그렇잖아요. Тийм үстэй? 그 예수님이 마음이었던 거예요. Тэр бол Есүсийн зүрх сэтгэл байсан. 자, 그래서 예수님이 이 세상에 오셔서 Есүс энэ ороод ирээд 정말 그 영혼을 구원받게 하는 전도하는 일이 сүнсийг аврал түргээх сайн мэдээ тараах ажил. 예수님이 가장 첫 번째 되는 목적이었습니다. За тэр ажил нь Есүсийн хамгийн нэн тэргүүний зорилго байсан 또 байна. 마가복음 1장 38절에도 예수님이 나는 이를 위해서 왔다라고 말씀하고 있는데요. За мөн Марк 1:38 дээр би үүний төлөө ирсэн гэж байна. 자, 이 말씀도 같이 읽어볼까요? За хамтдаа уншия. Есүс цөмөөрөө зэрэгэлдэх суурингуудад очиж цой. Би тэндэж бас тунхаглах болно. Учир нь би үүний төлөө ирсэн билээ гэж айлдав. 자, 예수님은 Есүс 자, 나를 위해 그러니까 예수님은 전도하러 왔다라고 분명히 말씀하셨습니다. сайн мэдээг тунхаглахаар ирсэн гэж тодорхой 그렇죠. хэлсэн. 가까운 마을 가는 이유도 그겁니다. Ойр тойрондох тосгодуудаар явсан шалтгаан нь ч тэр байна. 이번 주에 이제 두 개 큰 전도 집회가 잡혀 있는데요. За энэ 7 хоногт 2 том библийн семинар 자, байгаа. 하나는 Нэг нь 우리 그 바영울기의 차기원 목사님이 전도를 지금 계획하고 있습니다. за нэг нь Баян үлгийд Чагибон пастор семинар хийхээр 네. төлөвлөгдсөн байгаа. 그 차기원 목사님이 셀링에 왜 왔어요? Чагибон пастор Сэлэнгэд яагаад ирсэн бэ? 전도하러 왔잖아요. Сайн мэдээ тараах гэж ирсэн тийм ээ. 그 깐난 애기들 둘 데리고 Тэр нэлээд 2 와가지고 хүүхдээ дагуулж ирээд 아유, 그 추운데 고생하시고 хүүтэн байхад тийм ээ. Маш их. 저처럼 그 뚱뚱한 추워서. 사람은 추운 거 잘 모르는데 Одоо над шиг тийм одоо 부뚱은 махтай бүдүүн хүн бол нэг 우리 차기 хүүтний мэдэхгүй. 목사님처럼 삐쩍 마른 사람은 더 추울 것 같아요. Чагибон пастор шиг туранхай хүн бол бүр их даарах юм шиг байна. 그렇죠. тийм ээ? 지금 더 추운 데가 있어요. 홉대에 가 Одоо бүр 계시고. хүүтэн газар очсон байгаа. Ховдод оччихсан байгаа. 이번에 바영울기 집회를 지금 계획하고 За 있는데요. энэ удаа Баян үлгий семинар хийхээр төлөвлөж байна. 바영울기 몽골 맞죠? Баян үлгий Монгол мөн биз дээ. 맞죠? Мөн үү? 그렇죠. 정말 마지막 알막입니다. За яг хамгийн сүүлийн аймаг байгаа. 그렇죠. 거기에 교회가 생겨야 되고 За тэнд чуулган босгон байгуулах 우리 꼭 ёстой. 그곳에 전도해야 됩니다. Бид нэр тэнд заавал сайн мэдээ 우리 тараах 같이 ёстой. 기도하고 Тэгэхээр хамтдаа 또 залбирч 마음을 모으고 зүрх сэтгэлээ нэгтгэн 그렇죠. тийм ээ? 예. 딱 한 가지 이유잖아요. Ганцхан шалтгаантай. 전도하리니 Сайн мэдээ тарах. 내가 이를 위해 왔다. Би үүний төлөө ирсэ.
자, 우리 구원 받은 사람은 간절한 마음이 생깁니다. Аврагдсан хүн чин сэтгэл чин хүсэлтэй 내가 болно. 구원받고 Би өөрөө аврагдаад 내가 이렇게 큰 구원을 받았는데 би ийм агуу авралыг авсан юм чинь. 내 가족들은 Гэр бүлийнхэн маань 내 민족은 манай ард түмэн 아직 이 사실을 모르고 믿지 않으니까 энэ үннийг харахандаа мдээгүй байгаа. Тийм учраас итгээгүй. 듣지도 못하니까 어찌 믿으리요. Сонсоогүй тэд яаж итгэх 그렇죠? вүлээ? 우리는 전할 수밖에 없습니다. Тэгэхээр бид үгүйд тунхаглаж дамжуулахаас өөр аргагүй гэсэн. 자, 그리고 지옥이 없으면 За мөн там байхгүй бол 전도할 이유가 하나도 없어요. сайн мэдээ шалтгаан юу ч байхгүй. 그렇죠? Ямар ч шалтгаан байхгүй. 분명히 지옥이 있으니까 Гарцаагүй. Там байгаа учраас 심판이 있으니까 шүүлт байгаа учраас 우리는 외쳐야 됩니다. бид үгүйд хашгирах хэрэгтэй. 불이 났는데 Гал гарчаасан байна. 불이 났다고 외쳐야 되잖아요. Гал гарч ийн гэж хашгирах хэрэгтэй үстэй. 지옥이 있는데 Там байгаад байхад 불타는 그 영원한 심판이 있는데 тэр галаар 형벌이 шатаж 있는데 байгаа мөнхийн шийтгэл байхад 형벌이 있는데 шийтгэл байхад 우리가 어찌 입을 닫고 있을 수 있으냐. бид нар яаж амаа хамгаад байж чадах вүлээ? 자, 이 죄 문제를 해결하지 못하면 이제 천국에 갈 수 없기 때문에 Гмийн асуудлаа шийдвэрлэж чадахгүй бол хүн 우리의 диважин 죄를 орж 영원히 чадахгүй 용서해 учраас. 주신 예수님을 전할 수밖에 없고 Тиймээс бидний гим нүглийг мөнхөд уучлж өгсөн Есүсийг тунхаглахаас өөр 특별히 аргагүй. 예수님은 자 이제 그 추수할 것은 많은데 추수할 일꾼이 없다 За 그랬습니다. онцгойлон Есүс ургац ариунч ажилчид цөөн байна 그 гэсэн. 예수님이 십자가에서 그 구원을 완성하신 이후에 Есүс загалмай дээр авралыг гүйцээсний дараа 자, 이 세상 이제 추수 때입니다. за энэ ертөнц ургац болсон ба. 자, 이제 Ургацын үе болсон ба. 겨울이 오기 전에 Өвөл болохоос өмнө 눈이 내리기 전에 цас орохоос өмнө 우리는 하나라도 곡식을 더 얻어야 될 때에 있습니다. бид нар нэг ч болтгоо үр тариаг нэмж хурааж авах хэрэгтэй үе гэсэн. 우리 그리스도인들은 이 추수할 일꾼이기도 합니다. Тэгэхээр Христэд итгэгч хүмүүс ургац хураах ажилчин гэж 또 хэлж байна. 특별히 이 마지막 때 전도하지 않는 것은 Бүр ялангуяа энэ хүү төгсгөлийн үед сайн мэдээ тараахгүй байна гэдэг бол 부끄럽고 게으른 일이라고 말씀하셨습니다. ичмээр бас залхуу хойрох хэрэгэ гэж. 자, 잠언 10장 5절에 보면 Сургаалт төгс 10-5 дээрээс хараад 여름에 거두는 자는 지혜로운 아들이나 추수 때 자는 부끄러움을 끼친 아들이라고 했습니다. ухаалаг хүү зунаар жимс төв ургацын цагт нойртой хүү гутамшгийг хураах. 자, 이 추수 때는 아이고 어른이고 할 거 없이 다 같이 추수합니다. Ургацын үе болсон бол хүүхэд хөгшин залуугүй бүгд оролцдог байна. 그렇죠? Тийм үстэй. 지금도 마찬가지인 거예요. Одоо ч гэсэндээ адилхан. 우리 온 세계가 정말 모든 성도들이 해야 될 것이 있다면 Дэлхийд даяар бүх итгэгч хүмүүсийн хийх ёстой зүйл юу вэ 바로 гэвэл 이 마지막 때 그 영혼을 거두는 일. төгсгөлийн үед сүнсийг хурааж авах ажил. 자, 그 일을 위해서 지금 우리가 이 세상에 살고 있다. Түүний төлөө бид үгэд одоо энэ хорвоо дээр амьдарч байгаа. 자, 우리 그리스도인들은 전도할 때 살아납니다. Христэд итгэгч хүн сайн мэдээ тарахдаа одоо амьтаа байдаг, 힘이 амьддаг, 있습니다. хүчтэй байдаг. 또 그리고 전도할 때 깨끗합니다. Хүн сайн мэдээ тараах үедээ цэвэр байдаг. 아무리 좋은 차라도 멈춰 있으면 녹습니다. Хичнээн сайхан машин байсан ч зогсчихсон байх юм бол удалгүй л зэвэрнэ. 그렇죠? Тийм ээ? 차가 움직여야지 기름이 돌고 또 이제 이제 녹슬지 않습니다. Тэгэхээр машин байх юм бол тэрийг хөдөлж явж өгч хэрэглэж байж доторх тасны эргэлтэн зэвэрч модохгүй. 우리 그 차에 4개 바퀴가 중요하다고 했는데 За машины дөрөв дугуй чухал гэж хэлсэн. 네. 다 그냥 멈춰 있으면 무슨 소용이 있어요, 바퀴가. За дугуй зогсоолттой зогсчихсан байх юм бол ямар хэрэг байх вэ? 바퀴가 돌아야지. Дугуй 그렇잖아요. гэснээр эргэж байх хэрэгтэй тийм ээ? 그렇죠? Тийм үстэй. 전도가 딱 그거 같아요. Сайн мэдээ ч гэсэн яг л тэр байна. 머리로는 알지만 Толгоогоороо мэддэг болоод 전도하지 않으면 сайн мэдээ тараахгүй бол 아무 유익이 없습니다. ямар ч ашиг тусгүй. 자, 이제 예수님은 온 성에 두루 다녔다 그랬습니다. Есүс хот тосгодоор ирэн явсан гэж. 또 그리고 무리를 보고 불쌍히 여겼다 그랬습니다. Мөн тэр олон хүмүүсийг хараад өрөвцсөн гэсэн. 또 그리고 추수하는 주인에게 이 일할 사람들을 보내달라고 기도하라고 했습니다. За мөн ургац 요청하라고. ажилчид явуулахыг ургацын эзнээс гуйцгаа 자, гэж. 여기 전도에 3가지 요소가 있습니다. За энэ ч сайн мэдээний 3 хүчин зүйл байгаа. 3가지. 3. 자, 첫 번째는 Эхнийх нь 부지런해야 돼요. ажилсаг байх хэрэгтэй. 그렇죠? Тийм ээ? 전도하려면 가만히 있으면 안 되고 움직여야 됩니다. 모든 성에 다니는 것처럼. Сайн мэдээ тараая гэвэл зүгээр байж болохгүй хөдөлж явдаг байх хэрэгтэй. Хот 네. тасгадаар явсан шиг. 뭐 요새는 뭐 전화 한 통이면 뭐 어디든지 우리가 갈 수 있잖아요. За сүүлийн үед бол тийм ээ нэг утсаар ярихад л хаач тийм 그렇죠? ээ холбогдох хүрэх 모든 боломжтой. 아이막에 Бүх аймаг 전화할 수 있습니다. бүх аймаг руу утсаар ярьж болохоор болсон. 그렇죠? Тийм биз дээ? 그 이제 전화만 하라는 말이 아니라 За ганцхан утсаар яриасаа гэсэн үг биш 자, шүү. 우리가 할 수 있는 것들이 많이 있다는 뜻이에요. Бидний хийж чадах зүйл олон байгаа гэсэн үг юм. 자, 그리고 또 정말 그 불쌍히 여겼다는 것은 정말 그 영혼을 사랑하는 마음이 컸다는 겁니다. Мөн өрөвцөн гэдэг нь тэдгэр хүний сүнсийг хайрласан сэтгэл 네. нь маш их байсан гэсэн үг. 사랑이 없으면 우리가 움직이지 않습니다. Хайр байхгүй бол бид үгэд хөдөлдөггүй. 우리가 수고하지 않고 희생하지 않아요. 사랑하지 않으면. Бид нэр зүдэж зүтгэдэггүй байгаа. Хайрлахгүй бол. 근데 사랑하면 Харин хайрлж байвал 충분히 희생하려고 합니다. хангалттай золиослох гэдэг. 또 그리고 그 수고도
피하지 않습니다. Тэгээд тэр зүтгэл зүтгэлээс ч ихсэндээ холдож зайлах гэдэггүй. 자, 그리고 이 반드시 그 영혼을 위해서 기도하는데 역사가 일어납니다. Мөн гарцаагүй тухайн хүний сүнсний төлөө залбирах үед Бурхны ажил 여기 явагддаг. 보면은 이 추수하는 일꾼에게 요청하라고 했잖아요. Энд ургацын эзнээс гуйцгаа гэсэн шүү дээ. 그쵸? Тийм ээ? 일꾼을 보내달라. Ажилчныг явуулаарай гэж. 전도할 기회를 얻게 해달라. Сайн мэдээ тарах боломжийг өгөөрэй. 그렇잖아요. Тийм ээ? 이제 몽골에 더 많은 이 전사님들이 세워지고 За Монголд илүү олон номлогч нар босгон байгуулагдаж 정말 제 선교사의 입장에서 한국에서 선교사들이 더 몽골로 더 많이 왔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. Тэс миний зүгээс сайн мэдээ тараагчийн хувьд Монгол солонгосоос олон сайн мэдээ тараагч орж ирээсэй гэж хүсдэг. 한국으로 돌아가는 목사님보다 За солонгос руу буцаж байгаа пасторадаас 한국에서 илүү 몽골로 들어오는 분들이 더 많아져야 되잖아요. солонгосоос Монголд орж ирж байгаа хүмүүс нь илүү олон байх хэрэгтэй. 그렇죠? Тийм үстэй? 기도하셔요? Залбирдаг уу? 무슨 기도 안 하시는 것 같은데. Ингээд сайн залбирахгүй юм шиг залбирдаггүй юм шиг 뭐 санагдаад. 선교사님들이 오는 것도 중요하지만 우리 몽골에 있는 일꾼들, 정말 전도인들, 몽골 사람들이 세워지는 길 위해서 많이 기도해야 됩니다. Тэгж сайн мэдээ тараагч нар ирэх нь чухалж гисэндээ бүр чухал нь Монголд байгаа Монгол номлогч нар илүү ихээр бий болж босгон байгуулах 우리 юм. 울란에 10개의 교회를 더 세워야 되고요. Улаанбаатар хотод 10 чуулганыг нэмж байгуулах хэрэгтэй. 그렇죠? Тийм ээ? 우리 가까이는 За ойрхон 차강노루에도 цагаан урт 그렇죠? 전도인이 와야 되지 않겠습니까? сайн мэдээ тараагч ирэх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? 네. 우리 차강노루 식구들은 간절히 기도하고 있을 겁니다. Цагаан нуурын хандас сүрэн чи сэтгэлээсээ залбирж байгаа хаа. 그렇죠? Тийм ээ? 일꾼이 더 많아지고 같은 동역자들이 더 많아질 때 За ажилчид хамтран зүтгэгч нар олон болох үед 정말 이 복음의 역사가 더 크게 일어날 것이 확실합니다. сайн мэдээний ажил илүү агуугаар явагдах болно гэдэгт бат итгэлтэй. 자, 그리고 이제 개인적으로도 우리 전도하기 위해서는 많은 지혜가 필요한데요. За мөн хувь хүн хувьдаа сайн мэдээ тараахад ч гэсэндээ 어. мэрэгүү ухаан их 자, шаардлагатай. 어떤 사람은 그냥 그 아무렇게나 막 전도 아무렇게나가 아니라 계획 없이 아무 생각 없이 전도 이렇게 하려는 사람들도 혹시 있을 수 За 있는데요. бас ямар ч бодолгүй, ямар ч төлөвлөгөөгүй шууд очиж сайн мэдээ тараах гэдэг хүн бас байж мэднэ. 자, 이 전도는 계획이 참 중요한 것 Сайн 같아요. мэдээ тараахад төлөвлөгөө их чухал юм. 네, 그 예산을 세우는 거 참 중요합니다. За урьдчилан тооцоогоо гаргах нь бас их чухал. 자, 잠언 21장 5절 말씀에는 Сургаалт төгс 21-ийн 5 дугаар эшлэлээр 자, 한번 같이 한번 읽어볼까요? за хамтдаа уншийе. Зүтгэлтэй нэгний төлөвлөгөө нь элбэг дэлбгийг, адгуу нэгэн зөвхөн ядуурлыг. 자, 여기 보면은 부지런한 사람의 경영은 풍부함에 이를 것이다라는 말씀이 있습니다. За зүтгэлтэй нэгний төлөвлөгөө нь элбэг дэлбгийг гинэ. 자, 이 부지런한 사람에 반대되는 사람이 급한 사람이잖아요. За зүтгэлтэй хүний эсрэг хүн нь адгуу яаруу хүн бэ? 조급한 사람은 자기 감정적이고 갑자기 충동적으로 움직인 사람 말합니다. Адгуу нэгэн гэдэг нь гинт тиймээ сэтгэл хөдлөлөөрөө гинт үйлдэлийдэг хүмүүс байна. 갑자기 전도하는 거 잘 안 될 때 있어요. Гинт сайн мэдээ тараах үед сайн болдоггүй. 그쵸? Тийм тал байдаг тийм ээ? 그런 사람도 있어요. Бас тийм хүмүүс байдаг аа. 아무 준비 없다가 갑자기 전도하려고 그래요. Ямар ч бэлтгэлгүй байж гинт сайн мэдээ тараах гэдэг. 전도 집회 딱 시작하는 날 전도하려고 그래요. Библийн семинар эхэлдэг өдөр сайн мэдээ тараах гэдэг. 전도가 돼요. Тэгвэл сайн мэдээ сайн тараагдах. 아무나 만나면 교회 데리고 가야지. Одоо хинтээ чамаагүй уулзаас мөрөг авч явнаа гэх. 절대 그런 경우는 성공할 경우가 거의 За 없습니다. тийм тохиолдолд амжилттай байх гал ер нь байхгүй. 근데 목사님 그래도 노방 전도하지 않아요. Пастрыг ихтэй гадуур сайн мэдээ гардаг үстэй. 근데 그 노방 전도만 해서 전도하지 않습니다. 교회는. За чуулган зөвхөн гадуур сайн мэдээ тараахаар л сайн мэдээ тараадаг шүү 정말 дээ. 이제 너무 이제 그 이 전도 집회에 꼭 이렇게 올 사람들이 있을 수 있으니까 Тэр хүмүүс дундаас библийн 마지막 семинар 방법으로 하는 겁니다. зайлшгүй ирэх хүн байж мэднэ гэд сүүлийн арга болгож гадуур сайн мэдээнд гардаг. 그렇죠. Тийм ээ? 그렇죠. Тийм 근데 үстэй. 정말 이게 우리가 전도할 때는 긴 시간 기도 부탁하고 준비하고 계획하고 전도합니다. Тэгэхээр бид үгэд сайн мэдээ тараахтаа илүү удаан хугацаанд залбирж, 누구를 бэлдээж, 누구를 언제 어떻게 전도할 건가? хинд хизээ яаж сайн мэдээ тараах вэ гэж. 어떤 말과 어떤 행동으로 Ямар үгээр, ямар үйлдэлээр 또 중요한 건 내 삶을 통해서 хамгийн чухал нь миний амьдралаар дамжуулаад 보여주면서 харагдах хэрэгтэй. 네, 처음에 몽골 교회가 그랬어요. За анх Монгол чуулганд 그냥 юм байсан. 선교사님들이 막 사람들 막 모았어요. Одоо сайн мэдээ тараагч нар хүмүүсийг их цуглуулж байсан. 막 그 서리 어른동에 막 300명, 400명 모을 때도 있었어요. Сони. 서리 어린동 그 А 있잖아요. соёлын ордонд ингээд 200 300 гаруй цуглуулж байсан аа. 네, 그럼 막 와요. 막 다 구원받은 손 들고 Тэнгүүд ингээд олноороо ирээл бүгд л авраглаа гэж гараа өргөдөг. 다음 주엔 Дараа 7 хоногт 하나도 없어. нэг нь ч байдаггүй. 그거를 뭐 몇 년 했어요. 5년, 10년 그렇게 오랜 시간 동안 За тэр байдлыг бүр одоо хэдэн жилийн турш бараг 5 жилийн хугацаанд хийсэн. 왔다가 사라지고 왔다가 사라지고. Ирчээл байж байгаа байхгүй болоод ирж байгаа л 자, байхгүй болоод. 그러다가 정말 구원 받은 사람 한두 명 생기고. За тэр явцад яг баттай аврагдсан ганц 2 хүн бий болж байгаа юм. 그쵸? Тийм ээ? 하루 아침에 안 되잖아요. Нэг өдрийн өглөө бас жирээл бүгд болчихгүй юм тийм ээ? 우리 차강 노루도. Цагаан нуур маань ч гэсэн. 그쵸? 거의 15년이잖아요. Одоо 15 жилийн хугацаа шүү дээ баг. 그쵸? Тийм ээ? 네. 그렇게 전도되잖아요. Тэгж сайн мэдээ дараагдаж байна шүү дээ. 네. 급하게 해서는 안 된다. Тэгэхээр яаруу адгуу байж болохгүй байх. 그렇다고 뭐 어떻게 할까 막 이렇게 계획만 세우고
오랜 시간 걸려서 꼭 전도된다라는 말은 아니고 За тэглээгээд л одоо яах вэ гэж одоо бодсоор байгаа л удаан хугацаа зарцуулахыг бас хэлж байгаа юм шүү. 진짜 한 영혼을 인도하는데 그만큼의 시간과 수고와 모든 것들을 다 우리가 계산하고 계획해야 된다라는 말입니다. Тэр хэмжээнд нэг сүнсэн сайн мэдээ тарахад цаг хугацаа зүдэл зүтгэл төлөвлөгөө тэр бүх зүйлүүд шаардлагатай гэсэн үг. 그래서 이제 어디를 가더라도 그리스도인들은 다 이유가 있고 계획이 있어야 됩니다. Хаач утсан бай Христэд итгэх хүнд бүгдэнд нь шалтгаан байх ёстой, төлөвлөгөө байх хэрэгтэй. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 가기 전에 꼭 하나님께 물어보고 Мөн явхаасаа өмнө түрүүлээ бурхнаас асуудаг. 정말 이 걸음이 Миний 정말 алхам 하나님 보실 때 합당한 것인지 бурхныг харахад зөв үү гэдгийг. 또 그 만나는 사람도 또 내가 모르지만 만날 사람도 하나님의 또 인도하심 안에서 해달라고 또 하나님께 부탁해야 됩니다. За мөн явж очиод уулзах хүмүүс маань ч гэснээр бурхны удирдлагаар уулзаасаа гэж. 이제 그렇게 준비되어 있다가 만나면 전도하기 쉬워요. За тэгэж бэлэн байж байгаад хүнтэй уулзах юм бол 그렇잖아요. сайн мэдээ тарахад илүү амар байдаг. 그래서 이제 뭐 우리가 어쩔 수 없이 갑자기 여러 지역으로 가기도 하고 또 뭐 상황들이 또 있을 수 있잖아요. Гэтэ бид нэр яах чаргагүй гинэт өөр газар руу явах үе гардаг тийм ээ. 자, 그래서 이제 내가 어느 곳에 가더라도 꼭 그 전도할 이유가 있거나 또 분명히 그런 것들이 있다면 그 하나님께 구하고 또 하나님께 도움을 청해야 됩니다. Тэгэхээр хаашаач очсон тийм ээ заавал тийм ээ шалтгаан төлөвлөгөө байгаад мөн бурхнаас гуйж бурхнаас хайх хэрэгтэй. 이번에 차강사를 앞두고도 Энэ удаа цагаан сард өгч байна. 잘 계획해 보셔야 За 돼요. сайн төлөвлөөрэй. 시간도 Цаг хугацаагаа 사람도. уулзах хүмүүсээ. 그래서 오늘 뭐 술에 대해서도 За 이야기했지만 өнөөдрөөс архины тухай ярьсан. 술 더 중요한 건 뭐예요? За архинаас илүү чухал зүйл юу вэ? 그 영혼을 인도하는 거잖아요. Тухайн хүний сүнсийг удирдах 그렇죠. гэдэг тийм ээ. 전도하는 목적으로 Сайн мэдээ тараая гэсэн зорилгоор 하나의 방법인 거예요. 하나의 작은 하나의 방법. за тэрний төлөөх нэг жижигхэн ганц арга байна. 네, 그걸 말씀드리는 겁니다. Тэр тухай хэлсэн. 자, 이제 이 하나님은 모든 사람이 다 구원 받기를 원하신다고 За 했잖아요. бурхан бүх хүнийг аврагдаасаа гэж үздэг гэсэн тийм 그렇죠. үү? 근데 내가 볼 때 이 사람 안 돼. 그러면은 하나님 뜻이 아니잖아요. Гэтэл би өөрийнхөө хараад энэ хүн болохгүй гэж байх юм бол бурханы хүсэл биш болно. 근데 반대로 하나님 원하시지만 내 육신의 상황과 이런 모든 한계가 우리에게 분명히 있는 건 사실입니다. За мөн бурхан хүсэж байгаа ч гэсэндээ бидний нөхцөл байдал хэмжээгээс хүрэхгүй хэцүү байх үе 모든 байдаг. 사람이 구원받기 원하니까 내가 모든 나라에 가야겠다 이건 아니잖아요. Бүх хүн аврагдаасаа гэж үздэг юм чинь би бүх улсуудаар явна гэх биш шүү дээ тийм ээ. 내가 사는 곳에 한계를 하나님 정해 놓으셨고 За миний амьдарч байгаа газрыг бурхан надад тогтоож 또 өгсөн 만날 байна. 사람의 한계도 정해져 Мөн 있잖아요. уулзах хүмүүсийн маань ч гэсэндээ хязгаар байгаа тийм 그쵸. ээ. Тийм үстэй. 네, 우리 편에서 Тэгэхээр бидний зүгээс 하나님이 이렇게 허락해 주시는 모든 사람들이 있다라는 뜻입니다. за бурханы тогтоож өгсөн хүмүүс байгаа гэсэн үг. 전도는 Сайн 그렇게 мэдээ. 시작되는 것 같아요. Тэгэж эхэлдэг байна. 이제 가까이 있는 사람부터. Ойр байгаа хүнээс ахуулаад 그렇죠. тийм ээ. 이제 그 혹시 형제들 중에 내가 복음을 전하고 싶다, 전도인이 되고 싶다 이런 사람들이 있잖아요. За ахнаар дундаас өө би сайн мэдээ тараая. Сайн мэдээ тарагч болёо гэсэн хүмүүс 그럼 байна. 우리 교회에서는 그 사람의 뭘 볼까요? Тэгэх юм бол чуулганаас тэр хүний юг харах вэ? 그 사람의 막 꿈, 그 사람의 이상, 그 사람의 말을 볼까요? Тэр хүний мөрөөдөл, төлөвлөгөө, тэр хүний одоо үгийг нь харах уу? 아니에요. Үгүй тийм ээ. 물어봐요. Асуудаг. 형제님, Хаа? 당신이 전도한 사람이 이 교회 안에 있습니까? Таны сайн мэдээ тараасан хүн энэ чуулган дотор байгаа юу? 신앙생활 하고 있습니까? Итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа юу? 가족이 구원 받았습니까? Таны гэр бүлийнхээ аврагдсан уу? 아니요. Үгүй. 나중에 전도인이 돼서 전도하려고요. Дараа нь би номлогч болчих сайн мэдээ тараа гэж бодож байна. 안 받아줘요, 절대로. Тийм үнийг хүлээж авахгүй. 네. 그 가짜예요. Тэр бол хуурамч юм. 열매가 있어야지. Үр жимс байх хэрэгтэй. 그렇잖아요. Тийм үстэй? 전도란 건 그런 거예요. Сайн мэдээ гэдэг нь тийм юм. 내가 뭘 하겠다 이게 아니라 Би ийм юм хийнэ гэх биш. 뭘 했냐예요. Юу хийсэн бэ гэдэг юм. 그렇죠. Тийм үү? 참 중요한 것 같아요. Маш чухал юм. 우리 그리스도인들은 다 그런 마음이 За 있습니다. Христэд итгэгч нарт бүгдэнд нь тийм сэтгэл байгаа. 정말 내 가족들이 구원받는데 큰 그렇게 목적이 있고 꿈이 있잖아요. Тэгэхээр гэр бүлийнхэн маань бүгдээрээ аврагдаасаа гэсэн тийм чих хүсэл 그럼 мөрөөдөл байгаа. 거기서부터 시작하는 겁니다. Тэгвэл тэндээс л эхлэх юм аа. 뭐 전혀 모르는 사람들 막 많이 만나서 전도한 그런 것들은 아니잖아요. Тэгээ огт танихгүй хүмүүсээр очиод сайн мэдээ дараах биш яхан. 그렇죠. Тийм ээ? 저도 그런 생각이 들어요. За би бас ингэж 내가 боддог. 이제 올해 4월달 되면은 여기 셀랭이 온지 만 2년 За 되는데 энэ оны 4 сар болох юм бол яг сэлэнгэд ирсний 2 жил болох 이제 нь. 나도 За би ч 이 гэсэндээ 셀랭게에 살고 있는 사람이고 сэлэнг амьд амьдарч байгаа 뭐 хүн. 제가 아는 사람들도 많이 생기고 Бас таньдаг хүмүүс ч гэсэндээ би болж байгаа. 그렇죠. Тийм ээ? 내가 몽골말을 잘 За 못하지만 монголоор сайн ярьж чадахгүй 어떻게든 гэсэн. 전도해야겠다. Яадаг ч гэсэн сайн мэдээ тараая гэх. 그게 맞잖아요. Энэ сэтгэл чинь зөв биз 네, дээ. 내가 여기 와서 1년 지나고 2년 지났는데 구원받는 사람이 안 생긴다 나를 통해서. Би энд хурж ирээд 1 жил болоо 2 жил болоо. 아, Надаар дамжуулан аврагдсан хүн 뭐 байхгүй. 제가 전도 집회에서 구원받는 사람이 생기실지라도 Яг би библийн семинар хийснээр хүмүүс аврагдаж болох ч 내가 гэсэн 개인적으로 계획하고 준비하고 전도한 사람이 꼭 필요합니다. би яг хувьдаа бэлдээд төлөвлөөд сайн мэдээ тараах хүн зайлшгүй хэрэгтэй. 그렇잖아요. Тийм үстэй?
그게 맞아요. 저는 그게 맞다고 생각합니다. Тэр нь зөв, би яг зөв гэж бодож байгаа. 저도 몽골 전사님들한테 계속 얘기해요. За би Монгол номлогч нарт бас 네, хэлдэг. 우리 형제 자매님들이 전도해서 여기 채울 생각하지 마라. Ахан дүүс нарын сайн мэдээ тараагаад дүүргэн гэж битгий бодоорой. 전사님이 직접 전도해서 Номлогч та өөрөө ч гэсэндээ өөрөө сайн мэдээ тараагаарай. 인도해서 Өөрөө хүнийг удирдах 구원 받는 авчраад 사람 생겨야 되지 않냐. аврагдуулах хэрэгтэй. 저도 좀 그래요. 제가 전도해서 전도 집회 말씀 듣게 하는 것도 이제 좋지만 За би бас одоо өөрөө хүн сайн мэдээ тараагаад авчраад сонсгоод 한 번씩 우리 다른 이제 목사님들 모시고 오잖아요. За одоо нэг удаа өөр газараас пастор авчраад семинар хийлэгдэг 그래서 шнэ. 이번에 4월 달에 За энэ 4 сар 우리 4월 1일 날 우리 울란 저기 동북교회 정명 목사님 이제 오시는데 4 сарын 1-ээс Улаанбаатар зүүн чуулганы Жомёнго пастор ирнэ. 좀 많이 전도할 거예요. За би бол их сайн мэдээ тараана. 그래서 제가 전도해가지고 Би өөрөө сайн мэдээ 제가 тараагаад 전도한 사람들입니다. пастор энэ миний сайн мэдээ тараасан хүн. 너무 좋잖아요. Гоё штэ тийм ээ? 그렇죠? Тийм эстэй. 네. 그게 맞는 것 같아요. Тэр нь яг зөв байна. 네. 이제 좀 더 지나면 3년, 4년 계속 있어도 목사님이 전도해서 구원받은 사람 하나도 없는데요. 그럼 이상한 거예요. Дахиад тийм ээ байгаад 3 жил 4 жил боллоо. Пастораар дамжуул аврагдсан байхгүй нэг юм бол сонирн байх. 저도 노력할 겁니다. Би ч гэсэндээ хичээх 저도 болно. 전도할 거예요. Би ч гэсэндээ сайн мэдээ тараана. 그렇잖아요. 제가 전도하라고 얘기하는데 제가 전도 안 하면 가짜잖아요. Би сайн мэдээ тараа гэж хэлээд байдаг. Өөрөө сайн мэдээ тараахгүй байх юм бол хуурамч болчихно. 우리 그리스도인 삶이 그런 것 같아요. Христэд итгэж хүний амьдрал ч гэсэндээ тийм 말이 байна. 아니라 그 사람의 삶, 그 사람의 모든 것을 봐야 되지 않겠습니까? Үг хэлэнд бус харин тэр хүний амьдрал бүх төр төрхийг харах хэрэгтэй. 또 그리고 전도를 위해서 우리가 희생과 수고가 너무나 필요하다라고 말할 수 있는데요. Мөн сайн мэдээний төлөө бидний хөдөлмөр золиослол маш их хэрэгтэй. 자, 사도 바울은 이렇게 고백합니다. 고린도 후서 За Илж Паул ингэж ütсэн байна. 4장 5절에 보면 2 дугаар Коринт 4:5 дээрээс харах юм бол 이렇게 이야기합니다. за ингэж хэлсэн байна. Учир нь бид өөрсдийгөө тунхаглдаггүй. Харин Христ Есүсийг эзэн гэж өөрсдийгөө Есүсийн төлөөх та нарын боол гэж тунхагладаг юм. 자, 사도 바울은 많은 사람을 하나님께로 인도했지만 Илж Паул олон хүмүүсийг бурхан руу удирдсан. 예수님과 많은 사람들의 종으로 살았다라고 고백합니다. Гэтэл Есүс болон олон хүний боол болсон гэж байна. 자, 이 종은 그 주인을 위해서 수고하고 희생하지 않습니까? За боол бол эзнийхээ төлөө зүдний зүтгэдэг золиослол. 네, 이렇게 낮아진 마음을 가지고 있는 사람들은 За дор сэтгэлтэй байгаа хүмүүс 이런 수고와 희생을 각오한 사람들은 반드시 그 영혼들을 얻게 됩니다. ийм хөдөлмөр золиослыг хүсэж байгаа хүмүүс гарцаагүй хүний амийг олж авдаг. 자, 사랑하는 자녀들을 얻고 이 자녀들을 세우는데 부모의 희생이 당연한 것처럼 За хайртай хүүхдүүдээ өсгөж хүмүүжүүлэхэд эцэг эхийн золиослол хөдөлмөр ордог шиг. 우리 전도할 때도 마찬가지인 것 같아요. Сайн мэдээ тарахад ч гэсэндээ адилхан байдаг. 우리가 구원받게 하는 것도 해산의 수고라고도 이야기합니다. Бид өгөөд хүнийг авралт хүргэх нь төрөх зовлон гэж 또 хэлсэн тийм ээ. 그리고 Тэгээд бас 그 구원받은 사람이 신앙생활 하는 것은 다시 해산의 수고를 한다라고도 이야기합니다. мөн аврагдсан хүнийг энэ чуулган дотор итгэлтэнд байлгах нь тийм ээ дахин төрөх зовлон идэх гэж хэлсэн. 어떨 때는 정말 종처럼 섬겨야 될 때도 많이 있습니다. Бүр заримдаа тийм ээ одоо боол шиг зарчиг нь байх үе их байдаг. 자, 종은 자기의 물질과 자기의 시간이 없습니다. 자기 거 소유가 없습니다. Зарц боолгонд өөрийн цаг хугацаа, өөрийн тийм ээ эд хөрөнгө гэж байхгүй. 다 주인 거잖아요. Бүгдээрээ эзнийх нь тийм ээ. 그렇죠? Тийм биз дээ. 그런 마음이 있어야 된다는 뜻이에요. Тэр тийм сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэсэн үг 사도 юм. 바울도 자기의 모든 삶이 자기 거라고 이야기하지 않습니다. За Илж Паул ч гэсэндээ одоо бүх амьдрал нь өөрийнх нь гэж хэлээгүй. 자기는 Өөрөө 지금 죽어서 천국 가고 싶지만 одоо бол үхээд diwaaчин руу орохыг л хүсэж байна. 그러면 너희에게 유익이 없다. Гэхдээ та нарт ямар ч тосгүй юм аа. 그죠? Тийм ээ. 자기는 여기 있고 싶지 않아요. Өөрөө энэ 세상에. газар дээр энэ хорвоо дээр байхыг хүсэхгүй. 이 사도 바울은 진짜 이 세 번째 하늘을 보고 천국 보고 온 사람인데, Илж Паул бол жинхнээсээ тэр 3 дахь тэнгэр diwaajинг хараад ирчихсэн. 그렇죠? Тийм биз дээ. 여기 살고 싶겠어요? Тэгээд энд амьдрахыг хүснэ гэж юу? 아니죠. Хүсэхгүй шүү дээ. 그런데 Гэхдээ 내가 너희의 종이고 би та нарын боол 내가 종으로서 하나님을 섬기기 위해서 би боолын хувьд бурханд үйлчлэхийн тулд 정말 내가 이 복음을 전한다. энэхүү сайн мэдээг тунхагладаг. 정말 이런 각오가 있으니까 Яг ийм чин хүсэл байгаа учраас 정말 가는 곳마다 교회가 세워졌고 очсон газар болгонд нь чуулган байгуулагдсан. 많은 핍박도 받았고 많은 욕을 먹었지만 Маш их хавчигдсан, маш их муугаар илүүсэн. 아무렇지도 않았어요. Гэхдээ түүндээ яагач вэ? 종은 Боол бол 주인이 욕해도 그냥 가만히 있잖아요. эзэн хараасан ч тийм ээ чимээгүй байж идэг. 뭐 싸울 거예요 주인하고. Урдаас нь маргалддаг билүү? 종이. Эзнийхээ өмнөөс 그럴 수 없잖아요. тийх боломжгүй шүү дээ, тийм ээ. 저는 그런 마음이 있습니다. За би тийм 형 сэтгэлтэй байна. 자매들이 아무튼 뭐 이런 마음을 가지고 있으면 문제가 안 생기겠다. За ийм сэтгэлтэй байх юм бол асуудал үүсэхгүй 나는 гэсэн. 종이다. Би бол боол. 그러면 주인 내가 전도한 사람들이 내 주인이라고 생각해 Тэгээд 보면 сайн мэдээ тарааж байгаа хүмүүсийг өөрийнхөө эзэн гэж бодох юм бол 무슨 욕을 해도 ямар ч юу ч хараасан 그냥 당연하게 생각할 겁니다. би өөрийнхөө зүгээс юу ч хийж өгч ийсэн мэдээж ин гэж бодох болно. 그런 마음을 가지고 전도한다면 Тийм сэтгэлтэйгээр сайн мэдээ тараах юм бол 정말 하나님이 분명히 역사해 주실 겁니다. бурхан гарцаагүй ажиллах болно. 자, 그리고 어떤 사람들은 전도할 때 두려워하는 사람들이 있어요. За зарим хүмүүс нь сайн мэдээ тараахтаа айдаг. 특히 처음 구원 받은 사람들이 그런 마음이 있습니다. За бүр ялангуяа аврагдаад удаагүй анх удаага аврагдаад удаагүй байгаа хүмүүс тэгдэг. 그 전도할 때 혹시 내가 어떤 문제를 당하지 않을까? Тэгээ сайн мэдээ тараах юм бол надад ямар нэгэн асуудал ирэх шүү гэж. 자, 여기 잠언 29장
29장에 이런 말씀이 있습니다. За сургаалт төгс 29-р бүлэг дээр юм уу вэ? 같이 읽어봅시다. За бүгдээрээ хамтдаа уншия. Хүнээс айх айдас занг тавих харин эзэнд итгэдэг нь эсэм мэнд байх. 자, 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 된다고 했는데요. За хүнээс айх айдас занг тавих гэсэн. 자, 실제로 이 사람을 이제 두려워해서 전도하지 못하는 경우들이 있습니다. 올무가 돼서. За яг боддоор тийм ээ хүнээс айх айдаснасаа болоод занганд ороо сайн мэдээ хараад чаддаггүй хүмүүс 이제 байдаг. 자식들은 부모님 두려울 수도 있고요. За хүүхдүүд нь аав ээжээсээ айж иж болно. 반대로 Эсвэргээр 부모님들은 эцэг их нь 자녀들 두려워가지고 хүүхдүүдээсээ айгаад 네, 전도 못하면 안 сайн 되잖아요. мэдээ тараад чадахгүй байж иж болохгүй. 자, 이제 내가 전도하면은 세상 사람들이 나를 왕따로 만들고 소외될까봐 Би сайн мэдээ тараах юм бол энэ ертөнцийн хүмүүсээс гадуурхагдах үе, хохирох үе, 또 핍박이나 어떤 그 학대를 당할까. мөн хавчлага тиймээд ирэх үе. 근데 예수님도 이 세상에 있을 때 그 Гэхдээ Есүс эзэн ч гэсэндээ энэ ертөнцид байх үе. 당시에 하나님을 잘 섬긴다고 하던 유대인들한테도 소외당했습니다. Тухайн үед тийм бурхан цай үйлчиж мөрөгдөг гэсэн юудэжүүд хүртэл түүнийг авцсан. 네, 그 당시에 그리스도인이라고 불리는 거는 왕따라는 뜻이에요. Тухайн цаг үед Христэд итгэгч гэж дуудагдж байсан нь гадуурхагдсан гэсэн бас утга. 네, 우리 무리에 섞일 수 없는 자. Манай сүрэгт орж ирэх боломжгүй хүн 자, гэсэн. 근데 충분히 그런 걸 다 감수했습니다. 그리스도인들은. Гэхдээ Христэд итгэгч хүмүүс хангалттай тэр зүйлүүдийг хүлээж авсан. 자, 마귀는 Бузар 이런 сүнс 두려움을 이용해서 тэр айцыг ашиглаад 자, 이 전도를 막으려고 합니다. сайн мэдээ тараах байдлыг зогсоох гэдэг. 마귀의 방법이기도 합니다. Бузар сүнсийн нэг арга 자, байгаа. 하나님이 우리에게 주시고자 하는 것은 두려움이 아니라고 했습니다. Бурхан бидэнд өгөхийг хүсэж байгаа зүйл бол айдас биш ээ гэсэн. 자, 여기 디모데후서 1장 7절에 보면 2-р Тимот 1:7 дээрээс 하나님이 хараад 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 учир нь Бурхан бидэнд айдсан юм 오직 бос. 능력과 사랑과 근신하는 마음이다. Харин хүч хайр ба бие захирах сүнсийг өгсөн. 자, 이제 이 전도할 때 두려운 마음이 드는 건 하나님 주신 마음이 아니라 Сайн мэдээ тараах үед айдас төрж ивэл тэр Бурханы өгж байгаа сэтгэл биш. 마귀가 Бузар сүнс 방해하려고 하는 거다. эсэргүүч саад хийх гэсэндээ. 두려운 마음뿐만 아니라 전도했을 때 닥칠 어떤 상황들, 싸움이 나거나 이런 많은 것들도 За ганцхан айдас биш тийм ээ. Сайн мэдээ тараасны дараа надад тулгарах нөхцөл байдал одоо бэрхшээл. 그 뒤에 누가 있는 거예요? Тийм юм бодогдуулж байгаа. Тэр хойно нь хэн байгаа вэ? 마귀가 Бузар сүнс. 계속해서 그렇게 하는 거예요. 그래서 딱 그 우리는 분별할 수 있어야 됩니다. Тэгээ бид үгэд ялгаж салгаж чадах хэрэгтэй. 자, 이제 우리가 걱정하고 두려워하는 일들의 За бид нэр санаа зовж айж байгаа зүйлүүд 대부분은 тэдгэрийн дийлэнх нь 전에 있었던 일이거나 өмнө нь болж байсан үйл явдал. 앞으로 절대 생기지 않은 일들을 두려워하는 게 많아요. Гэвч цаашид болох магадлалгүй зүйлээс айгаад идэх. 실제로 우리가 걱정하고 두려워하는 일들은 한 10%도 안 됩니다. 실제로 일어난 일들에. Тийм ээ, яг айж байгаа санд мэдэж байгаа зүйлийн маань биелэх магадлал нэг 10% ч хүрэхгүй. 네, 이 생기지도 않을 일에 두려워하는 게 우리 마음인 거예요. Тийм. Болохчгүй зүйлийн төлөө санаа зовж айдаг нь одоо бид нар байх нь. 전도하면 이렇게 될 거야. Сайн мэдээ таравал ийм юм болох ба. 전도하면 이런 어려움이 올 거야. Сайн мэдээ таравал ийм бэрхшээл тулгарах ба. 생기지도 않았잖아요. Болоочгүй байгаа зүйл шүү дээ. 그렇죠? Тийм ээ? 그러니까 못해요. Тэгээд чаддаггүй. 생기지도 않았는데. Болоочгүй байхад. 자, 그리고 이 담대함이라는 것은 Мөн зөрөгтэй байх гэдэг нь 내 용기가 아닙니다. миний өөрийн зөрөг биш ээ. 자, 이 예수님께서도 За Есүс эзэн 담대하게 복음을 전할 수 있었던 것은 зөрөгтэйгээр сайн мэдээг тарааж чадсан 자, нь 여기 요한복음 8장 29절에 자신을 설명하고 있습니다. Иохан 8:29 дээр хэлсэн 자, байна. 같이 한번 읽어봅시다. За хамт уншия. Намайг илгээх чинь надтай байгаа. Би үргэлж түүнд тааламжтай зүйлсийг үйлддэг учраас тэр намайг ганцаараг минь орхисонгүй гэв. 그렇죠. 나를 보내시니, 나를 전도하러 보내시니 하나님이 나와 함께 하신다. Намайг сайн мэдээ тараалахаар илгээсэн нэгэн надтай байгаа 또 гэсэн. 하나님을 기쁘시게 하는 일을 할 때 나를 혼자 두지 않으신다라고 약속하셨습니다. Мөн бурханд тааламжтай зүйлсийг үйлддэг учраас тэр намайг ганцаараг минь орхисонгүй гэсэн. 하나님이 나와 함께 하시는데 Бурхан надтай хамт байдаг. 두려울 게 뭐가 있을까? Айх зүйл юу байх вэ? 그렇죠. Тийм үстэй. 이런 말씀을 딱 계속 속으로 계속 되뇌어요. За энэ Тэсэг үгийг хэмжээнд. одоо дотроо байнга л байлгаад байнга л эргээ санаарай. 나를 여기 가족에게 전도하러 보내신 하나님은 За намайг гэр бүлийнхэнд маань сайн мэдээ тараахаар 나와 함께 하신다. илгээсэн бурхан надтай хамт байгаа. 내가 전도할 때 하나님 가장 기뻐하실 것이다. Би сайн мэдээ тараах үед бурхан хамгийн их баярлах болно. 그러니까 Тийм болохоор 하나님 나를 혼자 주지 않으실 거다. бурхан намайг ганцаараа минь орхихгүй гэж. 그럼 용기가 생겨요, 안 생겨요? Ингээ бодоод байх юм бол зөрөг би болох уу би болохгүй юу? 아, 나는 못하지만 Би чадахгүй ч гэсэндэ 하나님 하시잖아요. бурхан чадан шүү дээ. 난 능력 없지만 Би хүчгүй ч гэсэн 하나님 능력 있잖아요. бурхан хүчтэй шүү дээ. 그렇죠? Тийм ээ? 그게 전도예요. Энэ бас сайн мэдээ юм аа. 그러니까 이렇게 담대하게 할 수 있다라고 말할 수 있습니다. Тэгэхээр яг зөрөгтэй байж чаднаа гэсэн. 자, 그리고 이제 추수하는 그 주인에게 청하라고 말씀하셨습니다. Мөн ургацын эзнээс гуйцгаа гэсэн. 자, 마태복음 9장 38절에 보면 Матай 9:38 дээрээс хараад 출소하는 주인에게 청하여 출소하는 일꾼을 보내어 주소서 하라. тиймээс ургацтай ажилчид явуулахыг ургацын эзнээс гуйцгаа гэв. 자,
중요한 건 뭡니까? За юу нь чухал вэ? 주인에게 부탁하는 거예요. Эзнээсээ гуйх байх нь. 기도 부탁하고 Залбирлын хүсэлт тавиад 기도하지 않으면 өөрөө залбирахгүй бол 아무 능력이 나타나지 않습니다. ямар ч хүч гарч ирэхгүй. 자, 기도는 뭐냐면 Залбирал гэдэг нь юу вэ гэвэл 하나님의 능력을 Бурхны хүчийг 이렇게 끌어내리는 거예요. 바로 이 тийм 땅에. энэ газар дээр буулгаж авчирдаг зүйл. 예, 우리가 기도 부탁할 때 Бид нэр залбирлын хүсэлт тавих 우리 үед 사람들의 어떤 그런 힘, 사람들의 어떤 능력이 나타나지 за, 않습니다. хүмүүсийн хүч, хүмүүсийн чадал гарч ирдэг байх нь. 구원의 역사는 반드시 하나님의 역사거든요. Авралын ажил бол гарцаагүй Бурхны хийх ажил юм. 그렇잖아요. Тийм ээ? 하나님의 역사가 일어나게 하는 것은 반드시 기도가 뒷받침돼야 된다. Бурхны ажил бий болохын тулд гарцаагүй суурь нь залбирал байх хэрэгтэй. 우리 이제 다음 주에 그리스도인의 기도 생활에 대해서도 배울 텐데요. Дараа 7 хоногт Христэд итгэж хүний залбирлын тухай 좀 더 сурна. 이제 기도에 대해서는 좀 더 자세히 배웠으면 За 좋겠고요. тэр үед бас залбирлын тухай илүү сайн сураарай гэж хүсэж 그래서 байна. 계속 기도 부탁하고 Тийм болохоор баян залбирлын хүсэлт 또 тавьж 그리고 이제 우리가 주님 안에 거할 때 мөн бид үгд эзэн дотор байх үед 주님이 우리 안에 함께 해주시면서 эзэн 또 бидэнтэй хамт байж 주님께 구하라고 말씀하셨습니다. за тэгээд эзэн өөрөөс нь гуй гэж айлцсан. 요한복음 15장 Иохан 15-ын 자, 7절 말씀에 보면 7 дугаар ишлэл дээрээс хараад 너희가 내 안에 거하고 та нар миний 내 дотор 말이 너 안에 거하면 миний үгс та нарын дотор байваас 무엇인지 원하는 대로 구하라. та нар юу хүсснээ гуй. 그리하면 Тэгвэл 이루리라. та нарт биелэх болно. 자, 이 말씀을 잘 생각해 보십시오. За энэ үгийг сайн бодож үзээрэй. 혼자 전도할 수 없고요. Ганцаараа сайн мэдээ дарааж чадахгүй. 교제 안에 거하고 Нөхөрлөл дотроо байж, 그쵸? тийм ээ? 교제 안에 거할 때 Нөхөрлөл дотроо байх. 우리가 연합할 때 Бид үгд нэгдэх үед 주님께서는 이제 우리를 통해서 많은 과실을 맺게 해 주신다. эзэн биднэр дамжуулан олон үр жимсийг ургуулж өгнө. 자, 이 교제 안에서 전도되는 거예요. За нөхөрлөл дотор сайн мэдээ тараагддаг. 혼자 전도하려고 하면 Ганцаараа сайн мэдээ тараах гэвэл 지쳐서 못 해요. за ядарч туйлдаад чадахгүй. 자, 이 그 불이 타려면 이제 그 기름이 계속 공급돼야 За 됩니다. гал байн асаалттай байя гэвэл тосоор байн хангах хэрэгтэй. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 차가 계속 가려고 그래도 За машин явъя гэж урагшилдаг. 계속해서 빈젠을 넣어줘야 되듯이, За түүний тулд бензинийг нь байн хийж өгөх хэрэгтэй. 그쵸? Тийм биз дээ. 교제를 통해서 Нөхөрлөөр 계속 дамжуулаад 공급받아야 되는 거예요. байн хангагдах хэрэгтэй байх юм. 충분히. 그래서 항상 아까도 쓰다. 그 성령 충만에 대해서도 За 배웠는데, дөрөв бас ариун сүнсний дүүрлийн тухай 자, сурсан. 성령 충만이 무엇입니까? Ариун сүнсний дүүрэл гэж юу вэ? 말씀 충만, Үгээр дүүр, 은혜 충만, нэгүслэр дүүр, 사랑 충만. хайраар дүүрэн байх. 그렇잖아요. Тийм биз дээ? 예. 이 교제는 계속해서 부족함 없이 우리를 채워주고 넘치도록 채워주신다라고 약속하셨습니다. За энэ хүн нөхөрлөөр дамжуулан бурхан дутах зүйлгүйгээр бүгдийг нь дүүрэн бэлхтэл өгөх болно. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 주님이 함께 하시겠다고도 약속하셨고, Хоёр болон гуруула миний нэрээр хаан зөвлөн би тэнд тэдэнтэй хамт байх болно гэсэн. 우리가 기도할 때 하나님이 그 귀를 기울이신다고 말씀하셨고, Бид нэр залбирх үед бурхан залбирал маань чиг тавьдаг гэсэн. 이렇게 혼자 기도하는 것도 중요하지만 함께 기도하는 것이 얼마나 중요한지 Ганцаараа залбирах чухал ч гэсэндээ хамтдаа залбирах нь чухал. 그걸 우리가 전도하면서 느끼게 됩니다. Түүнийг сайн мэдээ тарах явцдаа бид нэр илүү мэдэрдэг. 딱 전도하다 그런 이렇게 딱 그 이제 그럴 때 있어요. За сайн мэдээ тарааж явах үед ийм үе үүдэг. 내가 이렇게 이 사람 만나고 입을 열어 전도하는 것은 누군가 힘을 계속 공급해주고 있다. Би хин нэгэнтэй уулзаад амаа нэгээ сайн мэдээ тараалаа. Гэтэл хин нэгэн миний төлөө залбирж идэг байна. 특히 전도하는 사람은 그걸 많이 느낍니다. За сайн мэдээ тарааж байгаа хүн түүнийг сайн мэдэрдэг. 저도 그래요. Би ч гэсэндээ. 한국에서 Солонгосоос 저를 알지 못하지만 намайг сайн танихгүй ч гэсэн 저를 위해서, миний 저희 төлөө 가족들을 위해서, 만나. 셀렌게 교회를 위해서 기도하고 있는 분들이 있기 때문에 манай гэр бүлийнхний төлөө сэлэнг чуулганы төлөө залбирж байгаа хүмүүс байгаа болохоор 제가 지금 전도하고 있을 수 있다. би сайн мэдээ тараагаад байж чадаж байгаа. 우리 형제 자매님들 마찬가지일 겁니다. Манай ахын дүүс нар ч гэсэндээ 제가 адилхан. 이렇게 전도하고 있는 것은 Ийхүү сайн мэдээ тарааж байгаа нь 우리 구역 식구들이 기도하고 있고 дүүргийн маань ахын дүүс залбирж байгаа 셀렌게 учраас 교회가 сэлэнг чуулган маань 기도하고 있으니까 залбирж байгаа учраас 지금 이렇게 우리가 전도할 수 있다라는 것을 우리는 깨달을 수 있습니다. бид үгүйд ийхүү сайн мэдээ тарааж чадаж байгаа гэдгээ ухаарах нь. 자, 다시 마지막으로 Хамгийн сүүлд 자, нь 마태복음 우리 9장 다시 돌아갑시다. Матай 9 рүүгээ буцаад очие. 자, 9장 35절부터 38절. 9-ийн 35-аас 38. 자, 이 말씀 속에 정말 우리 전도에 많은 지혜들이 있다는 것을 기억했으면 좋겠습니다. За энэ үгэн дотор сайн мэдээ тараахад хэрэгтэй мэрэгэн ухаан байгаа гэдгийг санаарай. 같이 읽어봅시다. Хамтдаа уншия. Есүс нийт хот тосгодоор явж синагогуудад зааж хаан жилийн сайн мэдээг тунхаглаж бүх төрлийн өвчин эмгэгийг эдгэж байлаа. Хүмүүсийг хараад тэр өрөвдөжээ. Учир нь тэд хончингүй хонь мэт хаягдан туйлдсан байлаа. Тэгээд тэр шавнартаа хэлэхдээ ургац ариунж ажилчид цөөн байна. Тиймээс ургацтай ажилчид явуулахыг ургацын эзнээс гуйцгаа гэв. 자, 먼저는 Тэгэхээр 자, 예수님 모든 성과 모든 촌에 두루 다녔고 추수할 때라고 말씀하신 걸 기억해야 됩니다. Есүс нийт хот тосгодоор явсан мөн ургац ураах үе гэдгийг санах хэрэгтэй 정말 байна. 부지런히 행동으로
우리가 전도해야 됩니다. Тэгэхээр ажилласан хичээнгүй үйлдэлээрээ сайн мэдээ дараах хэрэгтэй. 게을르면 안 되고 계획적으로 전도해야 됩니다. Залхан хойроогож болохгүй төлөвлөгөөтэйгээр сайн мэдээ дараах 또 두 хэрэгтэй. 번째 무리를 보고 민망히 여기셨다는 말씀을 통해서 Хоёрдугаарх нь хүмүүсийг хараад тэр өрөвдөжээ гэсэн үг. 정말 그 영혼을 사랑하는 마음, Үнэхээр тэр хүний сүнсийг хайрласан 또 сэтгэл. 우리의 수고와 희생이 필요하다는 것, Мөн бид бүгдийн хөдөлмөр золиостол хэрэгтэй гэдгийг. 그리고 두려움도 Мөн айдас маань 이겨내야 됩니다. айдсаа ялах хэрэгтэй. 또 추수하는 주인에게 청하라는 말씀처럼 Мөн ургацын эзнээс гуйцгаа гэсэн үг шиг 정말 이 전도는 반드시 기도의 힘, 기도의 능력이라는 것, сайн мэдээ дараах нь гарцаагүй залбирлын хүч гэдгийг 우리가 주님 앞에 거룩하고 깨끗한 모습을 통해서 эзний өмнө цэвэр ариун дүр төрхөөр 또 교제 안에서 өнөхөрлөл дотроо байж 주님은 연합하고 합력해서 이 복음의 역사를 이루어 가신다는 것을 기억했으면 за 좋겠습니다. нэгдэж хамтдаа хүчээ нэгтгэснээр эзэн сайн мэдээний ажлыг биелүүлэх болно гэдгийг санаарай. 자, 여기까지 За 말씀드리고요. энэ хүртэл 자, ярьлаа. 오늘은 Залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь танд баярлалаа. 전도에 대해서 또 말씀과 또 하나님의 지혜를 이제 알게 되었습니다. Сайн мэдээний тухай Бурхан таны үгээс мэрэгэн ухааныг олж авч байна. 또 주님과 예수님과 또 먼저 앞선 많은 그리스도인들의 전도에 대한 그런 열망들을 가지고 우리가 예수님과 먼저 앞선 그리스도인들의 전도의 열망을 가지기를 원합니다. Бид өгөөд Есүс болон мөн түрүүнд амьдарсан Христэд итгэгч хүмүүсийн халуун зүрх сэтгэлийг дэхийг хүсэж байна. 주님 오시는 그 날까지 정말 사랑하는 가족들 많은 영혼들을 주님께로 인도할 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн таныг ирэх тэр өдрийг хүртэл үнэхээр хайртай олон хүмүүсээ эзэн тань рүү удирдахад туслаарай. 감사하며 예수님의 이름으로 기도했습니다. Талархаад Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.